o poboljšanju imuniteta kod djece. Mi znamo da su deca vrlo osjetljiva, naročito sada u proljeće kada je deficit vitamina i minerala u redovnim obrocima koje imamo. Supruga i ja ovim programom se bavimo više od 20 godina, imamo 4 dece, tako da imamo i to praktično iskustvo u korištenju proizvoda Forever Livinga za poboljšanje imuniteta kod dece. Ja ću vam sada ispričati šta to mi koristimo i šta preporučujemo ljudima koji su u sličnoj situaciji. Naime, naša su deca od 3,5 godine do 10, imamo ih 4 i ispričat ćemo šta mi to njima preporučujemo i šta oni koriste svako jutro i svako večer. Evo ovako, prvo kad uradimo poslije ustajanja i pranja zuba, deca, mi njima sipamo aloe vera gel i pomesten. Ovo su 2 proizvoda koji bukvalno miksamo u malu rakijsku čašicu, znači prvo sipamo 50% čašice pomestena, znači do polovine, ostalu polovinu sipamo aloe vera gel. To je nešto s čim se počinje svako jutro, poslije obroka. Poslije obroka se daje Kids, Forever Kids i Arctic Sea. Sada ću vam ukratko reći nešto o svakom od ovih proizvoda. Forever pomesten je proizvod u kojem su izdvojeni ekstrakti crno-crvenog običastog voća, jedan od najjačih antioksidanata koji mi danas imamo na tržištu. Njegov ORAC indeks je negdje oko 49.000, znači 10 puta je jači od bilo kojeg koji nam je pristupačan na tržištu. Pomesten je odlična dopuna ishrani zato što nam on nadomjesti sve one vitamine, minerale, nedostatke koje nemamo od voća i povrća koje se ovdje nalaze, to je od crvenog običastog voća. Aloe vera, vjerojatno vam je svima poznata, aloe vera je jedna od najlekovitijih, najhranjivijih biljaka u prirodi koje danas postoji. Naime, najnove laboratorijske istraživanja su pokazala da aloe u sebi sadrži preko 250 aktivnih hranjivih lekovitih supstanci. Treba reći da je aloe jedan od najboljih prirodnih stimulatora imuniteta, jedna kompletna ćelijska ishrana. Znači, jednostavno, aloe vera je po svom sastavu najsličnija sastavu ljudske ćelije. Tako da nam je aloe idealan dodatak. Sljedeće treba reći da aloe sakuplja toksine po našem organizmu i vrši regeneraciju našeg probavnog sistema. I ono što je jako važno istaći, aloe je bazna namirnica, tako da nam skida kiselost našeg organizma i poboljšava kako specifični, tako i nespecifični imunitet. Zato je ona jako bitna u popravljanju imuniteta. Sljedeći proizvod koji želim da vam kažem i koji se koristi, to je Forever Kids. Forever Kids je proizvod koji u sebi sadrži 20 vrsta različitog voća i povrća. Fenomenalan kao dodatak ishrani, znači preporučuje se da poboljša zdrav rast i razvoj svakog deteta. Znači, za decu mlađi od 4 godine daju se 2 tabletice dnevno koje se žvaću, za decu stariji od 4 godine idu 2 puta po 2 tabletice dnevno koje se žvaću. Forever Arctic Sea. Arctic Sea se preporučuje za jedan zdrav i harmoniziran razvoj nervnog sistema. Znači, ovdje imamo najfinije ekstrakte ribljeg ulja, maslinovog ulja i ulja lignji, koje su idealna hrana za naš nervni sistem. Znači, Arctic Sea je dobro dodati svakdje tamo gdje imamo znači, potrebu da pomognemo nervni sistem. Također, kod ishrane nervnog sistema uvijek treba dodati i matična mleč, ona je odlična za decu, za školsku decu koje imaju malo poremećaj pažnje, koji imaju malo slabija koncentracija. Matični mleč je fenomenalan za njih. Eto, to bi nešto bilo od proizvoda koji se koriste za decu. Ja ću na kraju samo reći, pošto na početku nisam rekao, na kraju ću reći o proizvođaču. Proizvođač je Forever Living Products, najveći uzgajivač i proizvođač aloe vere i jedan od najvećih svjetskih proizvođača suplemenata. Firma radi u 160 zemalja, već skoro 45 godina i do danas je jedan od najvećih svjetskih proizvođača suplemenata, prisutan u 160 zemalja, znači jednostavno proizvod koji je siguran, koji je provjeren,
Jednostavno, ja sam lično bio na plantažama aloje, posjetio sam pogone gde se ovi proizvodi proizvode i lično sam se uvjerio u kvalitet i u proces proizvodnje ovih proizvoda. Tako da vam ovo od srca mogu preporučiti za vas i za vašu decu. Eto, toliko za sada. Veliki pozdrav, prijatno, pozdrav svima.